Poštovani gledaoci, uz pozdravi studija Novi TV, evo pregleda sadržaja informativne emisije Novi iz dana u dan za petak 10. januar. U prvoj zvaničnoj posjeti opštini Herceg Novi danas boravio ambasador Austrije Johan Frelih. Tema razgovora sa predstavnicima lokalne uprave bile su dugogodišnja dobra saradnja, mogućnosti ulaganja, ali i odluka države Austrije da našem sugrađaninu Radojici Pavićeviću dodijeli visoko priznanje za njegov rad na temu Austro-Ugarske tvrđave u Boki. U Herceg Novom danas boravi 556 turista, što je, statistika kaže, na prošlogodišnjem nivou. Nevladina organizacija Omladinski kulturni centar sinoć je u Meljinama, u bivšoj zgradi Prvoborca, predavanjem Maje Todorović otpočela organizaciju programa namijenjenih mlađoj populaciji sa ciljem da objedini umjetničku energiju mladih stvaralaca ovog grada. Novljanka Danka Kovinić plasirala se u treći krug kvalifikacija prvog ovogodišnjeg Grand Slam teniskog turnira Australia Open. U Igalu počeo sa radom 14. fudbalski kamp južne regije. Vrijeme za vikend uglavnom oblačno, u nedelju moguća slaba kiša. Prema najnovim podacima turističke organizacije, u Herceg Novom je danas evidentirana posjeta od 556 gostiju, što je na prošlogodišnjem nivou. U hotelima je po zvaničnoj evidenciji samo 47 gostiju, što predstavlja pad od 16%. Usluge domaće radinosti na današnji dan koristi 509 turista i u tom vidu smještaja bilježi se porast od 6%. Ovaj podatak podrazumijeva goste koji su redovno prijavljeni i plaćaju boravišnu taksu. U prvoj zvaničnoj posjeti Herceg Novom danas je boravio ambasador Austrije Johan Frelih, koji je na dužnost stupio u oktobru prošle godine. Na sastanku sa predsjednikom Mandićem i njegovim saradnicima istaknute su istorijske veze dvije zemlje, kao i dosadašnja odlična saradnja sa prethodnim ambasadorom Austrije Martinom Pamerom. Novi ambasador Austrije obavijestio je domaćine da je predsjednik Austrije odlikovao visokim priznanjem našeg sugrađanina Radojicu Pavićevića za njegov rad o austro-ugarskim tvrđavama u Boki. 3 mjeseca sam u Crnoj Gori i imam namjeru sastati se sa svim gradonačelnicima većih gradova. Ovo je moja prva posjeta Herceg Novom u koji ću se, siguran sam, vraćati. Es ist natürlich klar, dass mich als österreichischer Botschafter die montenegrinische Küste interessiert. Ich bin nicht der Einzige, denn circa 15.000 bis 16.000 österreichische Touristen besuchen jedes Jahr Montenegro. Und die meisten kommen natürlich an die montenegrinische Küste. Es ist natürlich auch für mich sehr wichtig, insbesondere in die Bucht von Kotor zu kommen, wo es große historische Verbindungen gibt zwischen im Zusammenhang mit der österreich-ungarischen Monarchie. Über politische Fragen, über wirtschaftliche Fragen und über touristische Fragen gesprochen und bin sehr beeindruckt über das, was Herceg Novi in letzter Zeit geschaffen hat und was es an neuen Projekten gibt. Posjetu ambasadora Austrije iskoristili smo da ga upoznamo sa osnovnim dešavanjima u našem gradu. Upoznali smo ga sa našim strateškim opredeljenjima da se ulaže u infrastrukturu, jer je on pokazao interesovanje da ovaj vid razvoja, tako da je to dobra baza za razvoj turizma sa velikim projektima. Pričali smo da smo grad koji ima perspektivu jer se nalazi na granici s Evropskom unijom, na granici sa Bosnom i Hercegovinom, u Luštici. Pričali smo interesantne stvari koje se odnose na period ovdje vladavine, da kažemo, Austro-Ugarske monarhije, o nekim detaljima koje mi obilježavamo na pobunu mornara, iskazao veliko interesovanje. Kazao sam da je prethodni ambasador poštovao, dolazio 1. februara kada se ovdje obilježava godišnjica pobune mornara u Boki Kotorskoj. On je to rado prihvatio. Pričali smo o mimozi, rado je prihvatio da bude tu.
tako da je to bio stvarno jedan ugodan razgovor. Ambasador Austrije u Crnoj Gori Johan Frelih poklonio je predsjedniku opštine Dejanu Mandiću knjigu Austro-Ugarske tvrđave u Crnoj Gori Radojice Raška Pavićevića, koji živi i radi u Herceg Novom, izrazivši nadu da će ovo djelo uskoro biti objavljeno i na njemačkom jeziku, kao i da će imati priliku autoru uručiti priznanje koje mu je za njega dodijelio predsjednik Austrije. Jedan dio Savine, ulica Stjepa Šarenca oko Ratara, kao i stambeni blok prema Soliterima, danas su zbog radova na trafostanici i zamjene bloka bili bez struje skoro 7 sati, saopštavaju iz Elektroprivrede. A zbog kvara na vodovodnoj mreži stanovnici Kamenara i dijela Baušića su imali problema u vodosnabdijevanju. Ekipe Herceg-Novskog vodovoda otklonile su kvarove kod Svete Neđelje, kao i na cjevovodu koji ide kroz Baušiće, informišu iz ovog preduzeća. Sinoć je u multimedijalnoj sali Omladinskog kulturnog centra u Meljinama predavanje na temu Dobar film, dobar marketing ili oboje održala dramaturg Maja Todorović, a potom je prikazan i studentski dokumentarac 3 autora Luke Bursaća. Kako se može snimiti film sa neznatnim finansijskim sredstvima, ali uz malo kreativnosti i dosta dobre energije, jedna je od tema kojom se u Omladinskom kulturnom centru bavila dramaturg Maja Todorović. Upravo ta priča o filmu i finansiranju filma, marketingu je neka priča koja će biti tema ovog predavanja, odnosno kako mladi ljudi mogu da se organizuju i da bez pomoći države i raznih drugih načina skupe novac i uz dobre ideje i energiju mogu da snime filmove koji će postati značajni. Jedna od večerašnjih tema je također i koja je to granica i ima li je, odnosno granica gdje završava stvarnost, a počinje film ili gdje završava stvarnost, a počinje fikcija. Da, to je neka tema koja mislim da je jako aktuelna u savremenim filmovima i mladi reditelji, mladi autori se sve više odlučuju dokumentarističkom pristupu u igranom filmu, što negdje jeste uslovljeno količinom novca i sredstava za snimanje filma, a negdje i tim što zapravo te socijalne teme kojima se ti reditelji bave, dokumentaristički pristup obezbeđuje neki emotivni naboj koji je mnogo bolji nego kada imamo igrani film sa nekom visokom stilizacijom ili tako nešto. Nakon predavanja o filmu i marketinškom djelovanju prikazan je i dokumentarni film 3 Luke Bursaća. U filmu 3 koji ćemo prikazati sam bila organizator, tako da sa rediteljem Luko Bursać sarađujemo od njegove prve godine i njemu sam uglavnom ko-scenarista i producent. Taj film je po meni značajan zato što smo mi krenuli sa idejom da radimo ispitni film, dokumentarac o uticaju porno industrije na mladog čovjeka i cela ideja je bila da zapravo prikažemo jednu stvarnost od koje ljudi često okreću glavu, ali ne dajući nikakav sud niti bilo koga osuđujući, nego prosto da bude kao jedan pogled kroz prozor na stvarnost. Znači samo da otvorimo vrata i kažemo ljudi to se dešava, da li će neko obratiti pažnju. Film 3 je zbog porno scena povukao disciplinsku odgovornost autora na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Mediji su preplasirali sliku o pornografiji, kaže Maja Todorović, iako je cilj filma bio da se skrene pažnja na stvarnost u kojoj mladi ljudi sve češće pogrešno kanališu svoju energiju. Dakle, taj film ni na koji način ne promoviše ni narkomaniju, ni pornografiju, već suprotno, samo govori da je to prisutno, da postoji, da su mladi vrlo uključeni u takve stvari i da s jedne strane što pre postanemo svjesni da je to neki dio naše stvarnosti, možemo da reagujemo na tako nešto. I povezano je dosta i sa samom pričom o ovom kulturnom centru koje je krenuo kao jedna suprotnost, kao jedno mjesto gdje bi se mladi okupljali, gdje bi su svoju energiju ulagali u umjetnost i u neke stvari kao što su muzika, film, slikarstvo i već vidjet ćemo šta će biti od ostalih radionica. Tako da postoji jedna mogućnost, to je da se mladi usmjeravaju energiju ka nečem kreativnom, a s druge strane imamo gdje ne uspijevaju da kanališu svoju energiju, to je upravo ono o čemu govori ovaj film.
Lijepo vrijeme ovih dana pogoduje širenju virusnih infekcija, pa je sve više onih koji su zatražili pomoć ljekara. Za njih, ali i za one koji još nisu zakačili prehladu, evo jednog dobrog narodnog savjeta. Osim lijekova koje nudi farmaceutska industrija, sve veći broj ljudi koristi takozvane prirodne preparate. Od davnina, na primjer, u narodu je poznat bijeli luk kao lijek protiv bakterija koji sprječava prehladu i grip. Sve češće slušamo o kombinaciji meda i cimeta kao blagotvornoj za mnoge tegobe, ali u slučaju prehlade, kašlja i za čišćenje sinusa. U slučaju ljekovitog bilja pomažu mnoge biljke: med, matični mliječ, polen, propolis. Obzirom da je nastupilo ovo hladnije vrijeme, često mi ljudi traže koje biljke su protiv prehlade, onda protiv bronhitisa, astme, uopšte kod tih respiratornih organa, disanja organa kao što je laringitis, upala usne duplje. Ja tu često preporučujem da tu moraju doći određene biljke kao što je plućnjak. Zatim jagorčevina, da vam kažem, onda je dobro borove iglice, onda šljez, bijeli šljez list, korijen od njega, majčina dušica i druge neke biljke. Ja sam ovdje ukomponovao određene baš te biljke koje sam sada nabrojao, da se ostavlje sa medom i određenim drugim sastavima, sokove od biljaka, i to je jedan sirup koji je naučno ispitan, atestiran, vrlo značajan. Često je osobe kad imaju manju djecu, kod njih se pojavljuju malo i laringitis, upala te usne duplje, a pojavljuje se i šlajm. Onda ja kažem, uz ovaj sirup treba dodati anisa, to je jedno sjeme koje se stavljaju često ovako na one kolače, ako znate. Taj anis pomaže, vrlo je ugodan kad se uzima, a jednostavno kod djece brzo i kod odraslih brže izbacuje šlajm. Zatim, obavezno treba davati u jednom sastavu kao što je ovaj čaj, tu ima 20, odnosno 16 biljaka, a među njima ima 12 samo biljaka koje su dobre za te disane organe, kao što sam ove sada prethodno nabrojao, da su tu ugrađene. Pored toga je od određene ljekovite biljke koje sam istakao i sokova biljaka, ja pravim preparat, nešto koji je dobar za te respiratorne organe. Znači da je osoba imuno jača organizam, da je unosi u sebe jedno 19 prirodnih vitamina i minerala, dobro je nešto na bazi gdje ima birane sorte meda, matični mliječ, polen i propolis. To je sve ovdje ugrađeno. Evo ovako da bi ja otvorio, ovdje vidite, ovo je polen. I ja njega praktikujem da obavezno se samelje, da dođe kao prah, onda je jači i to se uvijek prije upotrebe izmiješa sa drvenom kašikom i onda se uzima 3 puta dnevno prije jela. Osobu imuno jača, manje će imati teškoća oko bronhitisa, zatim će manje imati laringitis, upala usne duplje i uopšte manje prehlade. Novljanka Danka Kovinić, najbolja crnogorska teniserka, nakon pobjede nad Japankom Eri Hozumi 2:0 po setovima 6-3, 6-2 u okviru drugog kola kvalifikacija za otvoreno prvenstvo Australije, plasirala se u samu završnicu. Kovinić će se u trećem posljednjem kolu kvalifikacija prije glavnog žrijeba za prvi Grand Slam u sezoni sastati sa Ruskinjom Alom Kudravcijevov, trenutno 160. teniserkom svijeta. Danka Kovinić se nalazi na 169. mjestu WTA liste. Duel Kovinić i Kudravcijeve na programu je sutra ujutru u 2 sata i 30 minuta po našem vremenu. Na fudbalskim terenima Igala već 2 dana je izuzetno živo. U organizaciji Fudbalskog saveza Crne Gore u toku je 14. kamp Južne fudbalske regije. Mi svake godine, mislim da prvi u Crnoj Gori selektiramo Južna regija, pošto znate da je Fudbalski savez je podijeljen na srednju, sjevernu i južnu regiju. Mislim da idemo godinu čak i 2 ispred njih. Na našem izvršnom odboru Fudbalskog za Južne regije i Komisije za sport i trenerske organizacije svake godine biramo selektore
po godištima. Tako to radimo ove godine, tako da će na ovom kampu sad trenutno ovdje, što se vidi pozadi nas, su godišta 9 i 2000 godište, a već od utorka, od 14. dolazi nova smjena sa još mlađim, takozvanim mlađim pionirima, petlićima i školom fudbala. Znači godišta 2001, 2002, 2003 i mlađi. Dok će trajati kamp? Kamp traje, završava se 21. u podne. 21. januara u podne, znači sa oba dvije smjene će trajati 15 dana. Koliko će biti polaznika ukupno? Otprilike, sada ih imamo dvije selekcije sa ukupno 42 polaznika, normalno sa selektorima i trenerima, i ukupno nas je 47, i mene kao rukovodioca kampa, a očekujemo još veći, pošto dolaze 3 selekcije, očekujemo oko 60 mališana u narednom periodu, odnosno od utorka pa do 14. Ovo je već prešao višegodišnji tradicionalni fudbalski kamp južne regije i ovdje smo našli utočište, prije svega što je grad Herceg Novi, grad mladosti, grad fudbala, a drugo, ovdje imamo i najpovoljnije uslove za rad. Radi se o nekada davno hotelsko Boka nam je bila domaćin, sada je to nova destinacija, ali isto u blizini Herceg Novog Meljine, bivša vojna bolnica, gdje imamo izvanredne uslove za život, rad, tako da ćemo vjerovatno i buduće nastaviti ovaj tradicionalni kamp. Vrijeme sutra malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Drugog dana vikenda umjereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. U ponedeljak pretežno sunčano uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost na sjeveru. Tokom jutra ili prije podneva na sjeveru po kotlinama magla. U utorak jačeno oblačenje, u drugom dijelu dana i tokom srijede povremeno kiša, na jugu i pljuskovi, a u višim planinskim predjelima na sjeveru kratkotrajno i susnježice i snijeg. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u ponedeljak umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni, a od utorka uglavnom južni i jugoistočni. Temperatura vazduha u manjem kolebanju, a od utorka u blagom padu. Prognoza vremena za pomorce, sinoptička situacija, vazdušni pritisak povišen. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 sata, vjetar jugoistočni uz obalu krajem dana i tokom noći sjeveroistočni i istočni 4 do 16 čvorova, more 1 do 3, vidljivost 10 do 20 km, moguća magla ili sumaglica i smanjena vidljivost, promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, jutarnja temperatura vazduha od 5 do 8, najviša dnevna od 14 do 16 stepeni. Poštovani gledalci, bilo je to sve u ovom izdanju informativne emisije Novi iz dana u dan. Hvala vam na pažnji i ne mijenjajte kanal.